niguo gutigirira kuri na waragania thiini wa mutaratara wa uvecani wa kigina kia basari kaunti ya Embu. Thirikari ya kaunti niandikithitie kamiti iria vetwo wigiriki wa kugaya kigina giki ikoragwo ikithurima na kinyi arutwo aria maragunika. Kuringana na CEC wa kithomo kaunti ya Embu John Kiamati, gukoretwo na ciiko cia ungumania kuria arimu anene amwe makoretwo makiandikithia maretwa ma arutwo a mathara niguo arimu megune na mbeca icio o ene. Vetting ni ya kurekana mwana wonde orwa applyite a cukuru tonokro muno cio ndio a applyire no mundi bigirachanwa no gwa pengine abire cukuru kana thi transfer withagira mwana utima tocio no ne either arimu kana atongore kana ine ya makadona ka ciana fiki ugethe ciana cia apply no utima tocio thi cukuru no ne murtu alietwa malietwa ni kana mabamba cibicio oti makaingenya chekine ciarikia kuthie ni tugucoka gukorwa twina a kind of vetting kana audit yetu ta thiinwa wa ward level iria tugutuma mapie metu mathie every secondary school magiocaga data ya receipt iria mandikire ciana icio kuringana na list iria twaveca na chekina cio. Wavo Kiamati niauritie mbunge ya kaunti ivitukie watho wa kigina kia mwanya kiria thirikari ya kaunti irikoragwo ikirivira arutwo aria maumite micii itarevota nakio kwambirira kirathi gia form 1 nginyagia gia form 4. Tuna scholarship tukathie vetting micii ya ward akwachena ni ndia ni akwa ni chena inya wa ward kana ithano wa ward cia tuthi kwa micii tuichunguche kama mete to ni ninde na to ni mboge tuisponse kuma form 1 ginya form 2 3 ginya form 4 ginya ma university to keep record atu arwachio ma sponsor kutimbi mateka private sponsorship kana bazari no na kuri noguo MCA maugite thirikari ya county ikoretwo igicererwo kurekereria kigina kia basari makongerera ati rimwe mbeca cia kigina kiu ciambaga kuvuthika thiini wa tabarira cingi. Thina yetu nene muno ni gukorwa na twavitukithia mbeca gutie mbia MCA akoragwo nacio no mwaka rumirire mutaratara wa ngavana utumire CEC na thari ngwavota gukorwa wana vigwa mbasa ni ivecanwe tukivitukithia mbunge ngavana kana CEC akiona iyo ti priority yake kana tiguo akwenda wambiririe we wa mbere koguo tugekara mwananchi agituragia mbasa ni iriko lakini ngavana na andu ake nio maigite mbia tondu matirenda kurekereria mbia ciukage tene tukivariria maundu ma basari mbia kurasi already in the account tutakuga ni tukwamba gwetera mbia iririso kumana kurani ketha every time tukure twi ready na ndeto cia kufesa na basari wa uguo ni mauritie thirikari nene itigirire ati kithomo gitari marithi thiini wa thukuru cia sekondari ni giakinyanira niguo kwa ora aciari murigo munene wa marithi ma thukuru. Kama wale wabunge wetu wa National Assembly kupitia CDF wanaweza kugaramia hii hela kidogo za mankuli za chakula katika mashule hasa ya day schools, inawezekana kuwa na free secondary education na tuwe na hiyo school feeding program kutoka kwa serikali through CDF. Diposa kama kuna changamoto kidogo hapa na pale, diposa county government inaweza kuingilia. Vanduri Vainoro TV kuma county ya Embu, beta kwa Peter Mungai.